I sada opet jedni baš jaki stihovi, poslanica Filipljanima, 3. glava. Apostol Pavle ovdje, baš dobro opisuje u stvari što za nas znači ta vjera. Što za nas znači Hrist. A što znači ono što u odnosu na Hrista, šta je naš prijašnji život, jel ono što je bilo. Kaže ovako, poslušajte dobro. Filipljanima 3, od 7 do 11. Ali ono što mi je nekada bilo dobitak, to sad Hrista radi smatram gubitkom. Šta više, ja sve smatram gubitkom radi spoznanja moga Gospoda Hrista Isusa, koje sve nadilazi. Zbog njega sam sve izgubio i sve smatram za smeće, da bi Hrista dobio i sa njime se našao, nemajući svoje pravednosti od vršenja zakona, nego pravednost koja se vjerom u Hrista stiče, pravednost od Boga koja dolazi od vjere, da bih upoznao njega i silu njegovog uskrsenja i sudjelovao u njegovim patnjama, nalikujući njemu u njegovoj smrti, da bih nekako dosekao uskrsenje iz mrtvih. Kaže dalje u stihovima od 12 do 14, dakle sljedeća 3 stiha kaže ovako, isto baš dobri stihovi i na ohrabrenje. Kaže apostol Pavle ovako, ja naime nisam to već postigao, niti sam već došao do savršenstva, ali se uprežem kako bih se domogao toga radi čega se Hristos Isus domogao mene. Braćo, ne mislim da sam se već domogao toga, ali jedno činim. Zaboravljam ono što je za mnom i sežem ka onome što je predamnom. Trčim prema cilju, ka nagradi na koju nas Bog po Hristu Isusu poziva na nebesima. Amin.